Менің қайрадан эле жолдош. Бүгүн биз Counter Strike деген oyun ойнойбуз. Андай эмесе кеттик. Достор, мен азыр нормально менен ойноп атам. Управлением башкача. Мен 5 жан калды. Бүгүн биз ушуну 20 жолу утуп көрөбүз. Şimdi kötüsün. Бирок достор, азыр бул нормальныйда барган сайын кыйын болуп баштайбыз. Кыйын кылабыз уже. Тяжело. Жок, ортого коюп көрөйүнчү достор. Мен достор 5 жолу утулбашым керек. 20 жолу буну өлтүрдүм. Бактыр достор. Туган не болду? Эки жолу өлтүрдүм. Жок, бир жолу өлтүрдүм. Эми сложно коебуз. Тяжело. Сегиз жолу өлтүрдүк достор. Эми буну орточого коебуз. Сложность 5ке. Бул нас 4 жолу өлтүрүп көрөбүз. 3 жолу. Кечириңиздер достор. Мен тамагым ооруп жатат. Ошон үчүн анча сөйлөй албай жатам. Достор, биринчи жолу өлтүрдү. Азыр мага жаккан сетти алып көрөбүз. Ушинтип кырып кетебиз. Жок, азыр экспертке коебуз эми. Oynaması gerek.
5 çalıtı başlıyor. Dostlar. Tamam. Dostlar. Şittin teşekkürden atmışlar da öldür koydu. Oynuş gerek. 8 yol öldüreceğim bol. Al 3 yol öldürse bol dostlar. Gerek. Oh, dostlar. Ağustan bir koydu. Bunları tutar desene dostlar. İnan가 geçiş gerek. Dostlar. Şey oturalım da böyle. Dostlar bir de olduğu zaman oldu. Ulaş gerek. Ay dostlar aldık. Ay dostlar. Beni 7 yol öldürse o kutsun çıkmayın. Hazır ama слишком глубоко. Jet yol öldürse dostlar beni tutar. Ama слишком глубоко değil. Hatırla tutar. Ne? 10 olsun dostlarım haydi. Слишком сложно лгать. Duruttuk хотя бы. Engel ketdi o'xshaydi dostlar. Слишком атайын ketdi u.
Dostlar oğlum. Hatta ya buyurdu dostlar. Hatta da İngilizce bir hareket. Ha, bozdum değerli dostlar. Слишком матоньки, слишком. Tamam gidiyor. Tamam. Tırma canlı alanda. Ne? Ha. Bakın dostlar. Sizler menden jodar boldu. Kommentariga жазып, подписаться жана лайк басканды унутпаңыздар. Бүттүңүздөргө пока.